sponsor rasa kota Jeunieb melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh wilayah kota Jeunieb, terutama pasar, bangunan-bangunan fasilitas umum dan lain-lain. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat, terutama menjelang Ramadan. Kita melakukan bersih-bersih. Terima kasih. Assalamualaikum. I think I like it. I'd like to see you a whole lot more. Dangling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of you before. Yeah. If I hadn't seen it with my own eyes, I wouldn't believe it, girl. I can't believe that you were mine. A little reckless at the right time. Your inhibitions, you set them all aside. I could get used to you taking my breath away, as long as you got more of them secrets coming my way. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it. I'd like to see you a whole lot more. Dangling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of you before. Well, I think I know what's going on behind them brown eyes. You go and do that little something, girl, that takes me by surprise. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it and like to see a whole lot more. Dangling your toes over the edge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polsek Jeunieb beserta Polres Bireuen yang telah melakukan penyemprotan disinfektan di desa kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah merupakan wujud sebagai usaha pencegahan. Semoga Allah SWT menjauhkan segala virus atau wabah penyakit COVID dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Jeunieb-Bireuen-Aceh dan juga Kecamatan Jeunieb. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Polres Bireuen yang telah membantu kami bekerja sama dengan Polsek Kecamatan Jeunieb untuk penyemprotan disinfektan untuk wilayah kota Kecamatan Jeunieb dan seluruh wilayah yang ada di Kecamatan Jeunieb, sehingga kami terputus mata rantai COVID-19 yang dapat.